College Bun Fibro Section Part HPD berkene ka kam kabalai hapo ka Meklia Cooperative Apex Bank Limited dan mar ba tu kapor ba penmik ningkong ba apply ka thut no ka website kila pen kila pen sena pen bahai ka website kila update na kila yu te kila sange support te kidon ki ba dap siu ko bisa tang ba mar ba hap siu bisa sel ka jong ka apply ba la ka jong te kila sakut no ba hadu menta kanang sudah belong hi tang mene na menen kana sudah belong te aku tu kapor kelas jet kedai kata santer Januari arjar san te nomor kajing ba ki pen bahai ka website te gila I extend biang ya kane ka last date jong ban submit ya kane te sakan mau kitu kiba mood apply ibam pat dep apply te kiba dep te kala biang te yigi bam pat dep ban apply sakan mau ban sa apply no ka last date menta kadai hadu arp khandai tarik jong banai match tak mut ba kinang yuk por hi menta kala de ya khatlai tarik te hadu arp khandai kadai ka last date te menta banai hi te ki pus ki bala nesh pen kan mau beng session kadon jong ka multitasking staff kane kadai class 8 pass chaneng class 8 pass arp pratali ki post 28 vacancy te kitu ki bakwa ban apply ki brang dai thmai ki bam tips phangane te sila ban apply te kidon biang sajong ka graduate ka accountant com head cashier grade 3A1 kane don ar hotel ki post par sakawai bade kane kadai jong ka markidon lai chat post ka bank assistant com cashier 2 grade 3 B2 kane don ar santali ki post vacancy te kidon atali kitang kane ka way ka multitasking te pass class 8 baro kila ban apply te habai dei berkene ka bank assistant berkene ka accountant com head cashier update dep ya ka graduate te bindon ro ya ka phap nang dep ro computer nomor berkene de juga ayu te hence working knowledge of computer phap nang phap don ni ka working knowledge ha ka computer lab apply kini te ka percentage ro ke de bendai san percentage jrong ada dep graduate makana kila dap ai ba India with minimum of 55% marks in the aggregate te dan ta ki SC/ST ta ki ST khasi jongi te ka aggregate kedai 100% percentage te kitu ki babia la dep computer re ko apply lang pro lai tali mut bat graduate bat te MTS bat bang assistant kom cashier bat la ban apply te last date hadu arpo kena terima match apply online te kaling sabu po description te sampai na po description lada kibangan date mai te bila ada man apply te lanang hi kida an apply yang session okay tangkat nehi sakan mau ban page ngun kam shu ban batai bha yang session ki income ada ban batai ka video ko bladap te mar ba kane ke pending ka slam ka website ka thut website te entah kala long biang ban apply sa session te session biang ni ko pat na kaleng janga te ron da peng jo phi ki ba site ban thit online thit tier online chiri bro te kham yu kum gine gi link gi baron hapo shutdown me tu and commission ke em tu kidon te lada phithit lengba tu kane ka baron lengba ka youtube kadon jong ka flipkart bat ka te lada phithit ai na kitu ki kine gi link gine lada click phi wat de gi tiaru te kanerap yang mangan yo commission te lada phi kwa banerap te klar thit sa thit lengba kitu killing lane lada thit lengba Amazon kan sabuk kaling hapo description Amazon berengan kadon laga jong kaling nya sabuk kaling hapo description telada phi klik lengba tu kaling lada ngabu de kawai ke produk pendrai phi klik lengba tu bisa thit de kui pat produk within 24 hours te kan yara bangan yo commission te tangkan hi ke jengkar pat na kaling jongal da kwa ban yarap lem ban ai commission te saya rap ban lek ta thit unu tiru tamba klik nang bak to kaling ka jonga phit no tiaru ngana bu da kawai phit da kawai ataru kan irapan ai commission te tangkan nehi khulish bun